Mbanje kubasuza muri ikiganiro cy'umunsi wa none ngiye kubagezaho abakinyi babaye ibyamamare ku isi hose, habe mu makipe y'ibihugu za nationali bakinagamo ndetse no mu maklube, akaba ari ba bantu bari bafite ubushobozi, habe mu kibuga no hanze. Nituvujya hanze turasanga imitungo yabo, amabanki, konti zabo. Abo bakinyi rero nateguye abakinyi bagera kuri batanu turi buze kuganiraho nyuma yuko baje kuba bava muri kariyeri y'umupira, baragiye baba batindinya kujyana n'ubu nta muntu ushobora kuba akibavuga usibye abakibavuga bitewe n'ibikorwa bakoze mbere, ariko kubijyanye n'ubushobozi ku kintu kijyanye n'amafaranga babaye abakene. Abantu bakoze subscribe rero ndabashimiye, nawe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko wakanda subscribe tukajya tubana buri munsi. Ku mwanya wa mbere w'abakinyi bagize ibihe byiza bakagira n'amafaranga gusa nyuma bikaza kwanga, turahasanga uyu mugabo bamwita Emmanuel Emboué. Uyu Emmanuel Emboué yari umudefenseri wa Arsenal. Uyu mugabo byaje kurangira amafaranga yahembwaga yose ahombye nasigarane n'igiceri cy'icumi, nyuma yuko haje kubaho divorce n'umugore we, bari baratandukanye ndetse banarabyaranye abana. Uyu mugore yaje kuba akoresha uyu mukinyi wahoze ari cyamamare muri Arsenal, birangira uyu mukinyi nta n'ifaranga na rimwe asigaranye. Ikintu kivuga we cyamukozeho ni umugore we waje kuba ajyana amafaranga ye yose akayajyana mu nkiko, hanyuma inkiko zikayabagabanya, hanyuma yo kubagabanya naduke yari asigaranye tugafatwa n'abana be. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uyu mugabo bamwita David James. Uyu David James abantu bashobora kuba bamuzi, yakiniye ekipe ya Liverpool za Manchester City hariya z'i Burayi. Uyu mugabo yagize amafaranga menshi anaramamara cyane kuko yahembwaga hasanga miliyoni 20 ku cyumweru z'amayero, ndetse yari n'umunyezamu w'ikipe y'Ubwongereza. Uyu munyezamu rero yaje kuba afata inguzanyo, banki itangira kumwataka ahagana mu mwaka wa 2014. Gusa usibye amadeni ya banki yari arimo, nukuvuga dusube inyuma gato, nawe ikintu cyamukozeho ni divorce yakoze ahagana mu mwaka wa 2005. Umugore yaje kuba amusaba gatanya, hanyuma aza kuba imitungo ye bayigabana. Nyuma yo gukora iyo divorce yabaye muri 2005, banki nibwo yaje guhita iteza mu mwaka wa 2014 iramwataka cyane. Uyu mugabo David James wakiniye amakipe arimo za Manchester City na Liverpool, akaba n'umunyezamu international w'igihugu cy'Ubwongereza, byaje kurangira nawe abaye umukene, kuko ubu ngubu ushobora gusanga nawe abantu batakimuvuga, ubukene bwaramufashe. Ku mwanya wa gatatu rero w'abakinyi mwakunze muri benshi bagiye bagafata nyuma bikaza kwanga, nyuma yuko bashoje kariyeri yo gukina, turahasanga Diego Maradona. Diego Maradona muramuzi, ni umukinyi wakoze ibintu bikomeye cyane, yabaye umutoza wa Argentine ndetse aba n'umukinyi wayo, yatwaye ibikombe by'isi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikombe. Uyu mukinyi rero yabaye icyamamare ku isi hose, ntago mutindaho, ariko ikintu ndibuze ugarukaho nuko nyuma yo kuba asoza kariyeri, uyu Diego Maradona yatangiye guca mu bintu bitandukanye, kuko amabanki yatangiye kujya amwataka ashira n'amabanga ye hanze ahagana mu mwaka wa 2009. Uyu Diego Maradona bivugwa ko banki yamwishyuzaga amafaranga asanga miliyoni 37 z'amayero. Ikindi kintu cyakoze kuri Diego Maradona si banki gusa yari afitiye ideni, na amafagitire nawe yagendaga atishyura, ugasanga amafagitire bagiye bashyiraho n'inyungu. Diego Maradona rero nyuma yuko amafaranga asaga yo yamaze kwishyura zisanga miliyoni 37 z'amayero yari ari mu iyo banki, Diego Maradona bivuga ko yagiye agurisha ibintu bitandukanye. Nyuma amaze kwishyura iyo banki, Diego Maradona yasigaranye amafaranga agera ku 75,000 by'amayero yonyine, mu gihe yari amaze kwishyura izo miliyoni 37 z'amayero agasigarana ayo mafaranga. Nyuma y'icyo gihe rero Diego Maradona nta mwanya yongeye kubona wo kwitekerezaho, yataye umutwe, ibintu by'umupira arabireka, ndetse yari ari n'umutoza mwiza abivamo. Gusa yageze ikintu cya depression nyuma yuko ayo mabanki yari amujaje, yatangiye kuzajya yinjira mu bintu byo kunywa agasinda, ndetse rimwe na rimwe bakajya bamufata yanyweye n'ibiyobyabwenge bakamwihorera. ariko urumva
ubu ngubu Diego Maradona ni umuntu abantu batakibuka cyane bitewe n'ibintu yagiye akora, gusa ibigwi byo biramuvugira, ariko urebye ukuntu we mu buzima abayemo kino gihe Diego Maradona byaranze nyuma yo gufata inguzanyo ya banki yahariya mu Butaliyani. Diego Maradona rero nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi babayeho nabi nyuma yo gusoza kariyeri kubera inguzanyo baje kuba bafata. Umwanya wa kane rero turasanga Ronaldinho rero ni umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu ya Brazil, ni abantu benshi baramuzi, yakiniye n'ikipe ya FC Barcelona. Uyu rero ukuntu byaje kuba bigenda no muri interview ze agenda zivuga ikintu kimeze nkaho cyamusubije inyuma cyane nyuma yuko yaje kuba areka umupira ku myaka ye mikeya cyane. Yaravuze ati ikintu kimeze nkaho kinkoroga nuko nagiye mu bintu byiraha cyane, we arabyivugira we, ariko akabivuga ku ruhande rwo kuba atagikira umupira kandi nta myaka myinshi yari agifite. Yavuze ati ngewe rero kuba nagikina umupira harimo ikibazo cyo kuba narakundaga kuryoshya cyane. Gusa si nicyo gusa, ahubwo uyu Diego Maradona nyuma yuko yaje kuba areka umupira ku bintu kubw'impamvu zijyanye n'uburwayi bumwe na bumwe byagenda bihuriramo no gukunda inzoga cyane ndetse n'abakobwa, uyu Diego Maradona buriya yaje gusubira inyuma, ubukungu bwe buragwa nyuma yuko nawe yari afite amafagitire menshi bagendaga afata bitewe mu ibyo birori yakundaga kuba arimo mu buzima buhenze atembera hirya no hino agisi. Ayo mafagitire yose barayakusanyaga nyuma bakaza kumurega. Ikindi kintu kandi uyu Diego Maradona buriya ni umukinnyi ukunda ibintu byo kubetinga cyane. Navuga kuri Ronaldinho. Uyu Ronaldinho ni umukinnyi ukunze ibintu byo kubetinga cyane, araryoshya ku buryo ntiyatinya kuba yabetinga amafaranga ari muri za miliyoni akayabetinga ku mukino. Undi mukinnyi wa gatanu turahasanga uyu mukinnyi bamwita Paulo Gascoigne, ni umukinnyi w'umwongereza, yari umukinnyi mwiza cyane kuko yakinaga mu kibuga hagati. Uyu mugabo yahembwaga amafaranga asaga miliyoni 20 z'amayero, ariko uyu mugabo yaje kuba ahura n'ibyago kuko yaje kuba akoronizwa n'ibiyobyabwenge, amarukoro, ndetse ikindi kintu cyamubayeho nuko uyu mugabo hari business yari afite hirya no hino byasanga bamufagitira imisoro iri hejuru cyane, kandi iyo business ze zarahombye, byaje kuba bimutera depression. Uyu mugabo nawe aragenda arahomba agwa hasi. Uyu mugabo rero nawe ari ku rutonde rw'abantu bagize ibihe byiza, ariko nyuma bakaza kuba abakene. We ingaruka byamugizeho nuko we yaje kuba ahura n'icyo kibazo cyo kuba yarakoronijwe n'ibiyobyabwenge. Nyuma yo koronizwa nabyo bimutera depression. Urumva nta kuntu waba ukiri mu businessman utagikora akazi warabaye addicted n'ibiyobyabwenge ukajya niyo depression, ubu kigira ibintu bigenda. Uyu Paulo nawe ni umukinnyi wagize ibihe byiza mu makipe atandukanye, ariko kuri ubu ngubu nawe ari mu bantu bo gusabigwa. Ku mwanya wa gatandatu rero nubwo navuze ndababwira batanu, nuko murabizi abantu bakurikiye YouTube channel ndabakunda cyane, mukomeze mukande subscribe nge mbagezaho ibintu by'ubwenge. Turasanga Celeste Babayalo ni umukinnyi wakiniye ikipe ya Chelsea ndetse na Newcastle, ndetse akina kuri uruhande rw'ibumoso, ni ukuvuga aho tuzi twebwe nko kuri gatatu. Uyu mugabo rero Celeste yaje kuba afata amafaranga y'inguzanyo ya banki yariya mu Bwongereza. Aya mafaranga aragenda arunguka cyane, arunguka kuko uyu mugabo ajya gufata iyi nguzanyo yari afite umushahara uri hejuru kuko yahembwaga ibihumbi 25 by'amayero ku cyumweru, ariko bitewe n'inguzanyo yafashe byaje kurangira atajya yishyura izo nguzanyo. Hanyuma igihe bamwishyurije ahinduka gutyo, nawe ahita agwa hasi, asoza kariyeri n'amafaranga namwe asigaranye kuko yari afite inguzanyo. Bita bituma nawe ajya kuri list y'abantu bagiye basubizwa hasi n'ubukene. Urebye iki kintu abo bakinnyi bose bahuriye, aricyo ndibuze kubasobanura kugira ngo namwe mubyirinde mu tuzi dukora twantabona umunsi. Ni ukuvuga babuze ikintu kijyanye no kugira gusobanukirwa ibintu bijyanye no kumanaginga amafaranga. Ugasanga uko abakinnyi benshi babuze ikintu twita
financial education, babuze icyo kintu kijyanye no kumanaginga umutungo wabo, kuko bamwe muri bo wasanga ari babakinyi baragize amahirwe, ugasanga bigiriye amahirwe bamenya umupira, ugasanga usibye gukina nta bundi bumenyi bafite ku bintu bijyanye no kuba bacunga amafaranga. Ndetse ikindi kintu cyabakozeho byari ukusesagura bitewe n'ibihe babaga baranyuzemo, ndetse hari n'ukuntu umuntu abona amafaranga yarakuriye mu bukene, nyuma yo kubona amafaranga agatangira kuyasesagura ameze nk'uwishimisha. Ikindi kintu cyabakozeho ni ikintu kijyanye na divorce. Iyi divorce hari abakinyi babaga indangare bagashakana n'abagore, abagore nabo babashakaho amafaranga gusa, nyuma yaho bamara kubona icyo bashakaho babanye igihe gito bagahita babasaba divorce, ubundi imitungo yabo bagahita bayijyana kuri ubwo buryo. Ikindi kintu cyaranze aba basitari rero ni ikintu cyo kuba chronique n'ibiyobyabwenge, ugasanga nyuma yo kureka kariyeri aheza ajya mu bintu by'amayoga ataye umurongo. Icyo ni ikintu rero ukwiye kwirinda mu kazi kose waba ukora. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko wakana subscribe tukajya tubana buri munsi nkakugezaho ibintu by'ubwenge. Ndaje mu kindi cyegeranyo.